British Army Royal Gurkha Rifle Hanbel chiang tiang Nepalin har satna siam donem Kumpinu sipaya Gorkha ho hi kumsani chuang zet chu huai sen le rin om le thu oi ni a hriat loin ming thatakin an no tang to a Nepal sarkar hi tun hnaya ari ruput manga dangalam tariau maya Gorkha ho hian hedin mun hi an lua zel theyangem ti soi har sadonin lang tan tatlat mai tun din huna British Army zinga za pathum lai ni thei Gorkha ho hi tu tenge an ni kumsani sompanga khan Royal British Army a an tanna kumsani alo ni reng to ni Gorkha sipai te hian British in Indo nei pianga an huai sen zia chin chia tlak takin sunhu nut chia zia thin an nia British Army chuan nikum mars tha dai to khan Nepalese Gorkha Tanbik Specialized Infantry Battalion dinani thu alo puang to a hemi tur hian mi zariat vel lak an ni bokani British Army a an lu dan British Indian le Nepal hi Anglo-Nepalese War Sangkhazariat sompali tanga Sangkhazariat somporoka khan nasa takin anin dowa ral thuam nei thazok kumpinu East India Company sipaite chu atopa anmani Gorkha Kingdom sipaite nun na hlo ommang lovin ne nan changa hein do na a Gorkha sipaiten thunun na that zia le thuan oi zia te an huai sen le inpek na thuk zia an mu chuan British chuan kum Sangkhazariat sompanga tangkhan Gorkha ho chu sipayatan an la tran ta ni hemi hnu tang hian Gorkha ho hian British Empire in aral do ne piangin an huai sen na le rin omna chuan tlak takin an lan chhuatir zel thina Indo pui pakhat na le Indo pui panhi na po khan Gorkha sipaite huai sen zia khovelin a pomani British kuta tanga India ramin Independence kum Sangkhazakwa somli pasaria a hmu khan Gorkha Regiment 10 Battalion omzui zel dan tur thu a boi ta dewa he boina hi ram pathum Britain India Nepal tripartite agreement manga chin felani ta a he inrem na thu ang chuan heng battalion 1st 3rd 4th 5th 8th le 10 Gorkha Rifle Regiment te chu India ramin a changanga battalion dang 2nd 6th 7th le 10 Gorkha Regiment te chu Britain kuta an lut thungang tiin inrem nan siamani kum Sangkhazakwa somli pariat khan India chuan 11 Gorkha Rifle adin bela Gorkha sipai British Regiment a lu do lo te tan battalion tharani hemi hnu hian British Army chuan battalion pali te chu Royal Gurkha Rifle RGR ti in a thlakani battalion pathuma asiam ta a Royal Gurkha Rifle RGR te hi Asia rama British colony ram sang Malaysia Singapore le Hong Kong ate dan nia ama a Indian regiment te lo omna mun ruak an lu chhota ni recruitment of Gurkhas Gurkha sipai in lakdan British ho hian kumtin Gurkha ho hi sipayatan Nepal rama an la reng thina he sipai lak na ni Nepal ram chunga British Gurkha Pokhara khua a kalpui ani thin he sipai lak rual hian British Army tur chau ni lo counter terror arms of the Singapore Police Force po lak thina ni British Army Scout te hian Nepal ram thingtlang hun sanga sipayatan an du an zong kol thina training how tak zet mai sipayan ni ma hian an paltang ngai ani lukhonga nei te British Army hi khovel sipai zinga ro room le how tak ber zinga ngai ani ya sipai huai sen butut kol le hruang hrau tak thu oi le thunun na tha ber zinga chiaran nia chuting zinga chuan Gorkha ho hi mingtha huai sen thu oi le thunun nuam ni in British Army point an chuang hle ani le sipaya mai ni lo engineering corps le logistician a te po an ombok ani an namral thuam khukri an man thiam ema wangin an hing than pui hle ani khukri nge hi Gorkha regimental thin chiana insignia Britain le India chuan alani zelani Britain lalnu Queen Elizabeth II point Gorkha officer pahni ven ngata dua Singapore Prime Minister Louis Lee Kuan Yew po khan ama veng torin army police angin Gorkha police officer adu ngat thin lukhong le ham thatna tun ma zong ain
tun hu kum sum ni thum kalta tang khan British Army a Gorkha te din mun hi a tha so ta hle a ham thana engkima regular British Army nen andang lam lowa an pension huwa British citizenship du than theina po British Army Gorkha te Falklands War the Gulf Wars le Afghanistan le Iraq telte pheiga chuan an nei ani tuna hian British ram chung mun sang ba ka Brunei ate anom me ka ni India sipai lama ve thung India hian tuna hian Nepal khole tui sipai changlai singthum sanga zetania kum sangha zakwa somli pasari ram pathum inrem na angkhan kum tin Gorkha hi sipayatan sangha zathum vel anla zia thina ni Nepal in harsatna siam India le Nepal hi ram sang ni ma se thokdun thatak an nia tun nai te a ram ria wang le Nepal ramin parliament a an ramlem map siam thatna dan an siam thara hemi wangte hian Nepal Prime Minister Oli chuan ra khata tangin India ram le sarkar ho tu te chu atong ta fo maya India ero chuan zol do takin a en thungani Nepal Foreign Minister Pradip Kumar Gayawali chuan kum sangha sakwa somli pasaria India le British in rimna tripartite agreement anlo siam to chu atul to lo ti thu July ni somthum pakhat sani somni khan Nepal Institute of International Relations 10 video conference in mukhoman bot saya he thil hi man lai thil ti in asoyani in rimna en nondu kum sangha sakwa somli pasaria ram pathum Nepal India Britain te in rimna anga Britain le India ten Gorkha tlangwal sipayatan an lakdana hian Nepal sarkar mo phurna engma omlo kumsang hi sompariata British in Gorkha meichia sipayatan Nepal rem tina tellawa laka tuma tangkhan soiselna omtrana Nepal chuan kumsang ka sakwa somli pasaria in remna no siam to chu en nuna duani he in remna ang hi chuan Nepal ram chuan foreign army ta nan thandana engma soi thei anei lawa mimal du than na a in ngatani hemi wang hian foreign minister chuan Nepal sarkar hi sipai lak le than ko a hian atel turani ati hetiang hian Nepalin rotna nei ma se India le Britain lamla chu shelo ang main an ngoi hle mai si a he rotna hi an phur pui loin an uksak lo hle thungani British Indian Army tan hian Nepal tlang mi te zinga tanga lak an ni deuh ber thin Nepal ram kho thang lam magal le gurung namte kho chak lam karati rai nam le limbu te an ni deuh ber thin ani heng zinga tleirol tlangwal pian tha le fel kum tin ram dang sipayatan lo le chanvo thazok chang tora an kal thin chu thik na le hu phurna om tran meka tun hnaya Nepal ram ho tu te China ram laka tak tum tuman phusak hle wang le China in fin rola chuwa wang ani lawang ti hi soi thei a har sak hop mai zu se alum theilo Ozzy Osbourne like a bird on a tree I'm just sitting here amak hi katia John Michael Ozzy Osbourne kumsum sari mi English singer songwriter actor le reality television star hi zu le rui lo hian a selum ve thei reng lo Mizoram a zu an phal rai chung khan mi sanga vel chu an thingei ni in kan chief minister zom tak Mizoram thanga khan assembly house a khan a soin ka hria Ozzy Osbourne zu in a selum ve thei lo chan gitari Zack Waldian a soidan chuan aril ru hi a pui hrim hrima King Kong le Godzilla ai poin alung hi alien katimai taktakina alung hi alien em ani lung pui lian ang mai nang hetani apa em ati ni kumsang hi som khan scientist hovin Osbourne DNA an hanjir chiang vele ta Osbourne gene hian scientist ho lam ho ngai lowa mutation omani tian hu chuak azuin kha lo breakdown zel mai ani chuan thil mu chua variation in gene awang chuan Osbourne hian mipa ngai a in zu hi alet rokin achak zok turania cocaine hi mipa ngai a in alet khatle point thumin achak zok turani renga lo ni anti chu wangin vai hlo le akai hnoi tuibur le sa da te po hi a thalowa cancer thlen tu ani ti hi a dik renga ma se vai hlo hi mi zong zong tan chuan alo hlo om vek lem lo chu aniang meizial zu damrei tak tak an tam e mai thil thati ka tum changin thil thalo ka ti thin ti hlang deuh khan mihring hian thil thati kan du thewa ma se thil thalo bok kan ti le thin
a chan ber chu mihring hi DNA gene genome veka siam kan nia min siam tu chemical la zir le kan seilen hmuna zir zel khan ngai dan le nun dan social values emo lifestyle kan lo nei tamai ani chu DNA chu keima ni siam ani lova min thla tu te tanga kan chom alo ni le zel sia keima hi keima emo kalo in tia keima hi keima mai kalo ni lo ani chu tuk chuan AI a rui lo ko ke in ring do zok le ni tin zoom li tlak zia po aron har chuak le a ngei vek thei tlat a pui hrim hrim ani Ozzy Osbourne hi chu Ola ka video te enamo thil sak thin tu te zong zong chunga lom thu ka soya tin ka video hi mi lo like no share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi lo subscribe ve lo ni chuan a hoi subscribe button khu no he sak ve don nia chumi zo a share chi a notification bell kai met le ke wanga chuan ka video thara piang te mai lovin i lo en thin don nia ka lo me